hari impanuka zikomeye zizandikwa mu mateka y'u Rwanda, izagiye ziba zigahitana umubare mwinshi w'abantu. Muri iki kiganiro kitarambiranye ariko kibutse ibihe by'amarira mu Banyarwanda, ngiye kugaruka ku mpanuka 10 zabaye mu gihugu cy'u Rwanda zigahitana ubuzima bwa benshi, ndetse benshi zanabasigiye ibikomere ku mutima. Zimwe muri izi mpanuka zagiye ziba bose bagapfa zigasiga nta numwe wo kubara inkuru. Izindi hapfuye benshi, bake barokotse nabo basigara bafite ibikomere ku mutima. Muhaye ikaze muri iki kiganiro, ariko kandi ni ikiganiro kitoroshe cyane, kiri butwibutse ibihe by'amarira byaranzwe n'impanuka zahitanye umubare mwinshi w'abantu. Nje Ndirambona Jacques, iyo ni Sura TV 1. Nyaboneka ndakwibutsa ko wakanda subscribe kugira ngo ibindi biganiro ndetse n'ibindi byinshi byiza binyura kuri uyu muyoboro bize bigusesekaraho ku gihe. Wawe ikaze. Reka tudatinze duhere ku mpanuka ibaye vuba ahangaha mwese mu kibuka. Ni impanuka yabaye tariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026. Ni impanuka benshi babonye maze ikiniga kikabazenga mu maso bitewe nuko bamwe mu bo yahitanye harimo umugabo ndetse n'abana be batatu, bose bari bavuye gusenga, ndetse n'abandi bantu babiri bari bahaye rifuti muri iyo modoka. Ni impanuka yatewe n'ikamyo yari yacitse feri maze igonga imodoka yo mu bwoko bwa vatire yari kurikiwe na moto ndetse n'umunyamaguru umwe. Aba bombi bose bahise bahasiga ubuzima. Bivugwa ko impanuka yaguyemo abantu bagera kuri 11, 7 bari mu modoka ndetse na 2 bari kuri moto ndetse n'umunyamaguru umwe wigenderaga. Ni impanuka yababaje benshi ndetse isiga ibikomere ku mitima y'abantu bitazigera byibagiranwa, by'umwihariko ku mubyeyi wapfushije umuryango we wose. Ku mwanya wa kabiri turasanga impanuka yabereye mu mujyi wa Kigali tariki ya 22 z'ukwezi kwa 12 2026, ubwo ikamyo yari ipakiye peteroli yacitse feri maze igonga ibinyabiziga byari biri inyuma harimo na moto maze igera no kuri sitasiyo ya SP. Ibi byatumye imodoka zari ziparitse kuri sitasiyo ndetse n'abakozi ba sitasiyo bamwe muri bo bahatikiriza ubuzima. Nk'uko polisi y'u Rwanda ibitangaza, ivuga ko impanuka yaguyemo abantu barenga 5 ndetse 9 bagakomereka. Ariko nk'uko abantu benshi bagenda bavuga ko ngo hari umubare mwinshi w'abantu batikirije ubuzima muri impanuka y'ikamyo yavaga Nyanza Kicukiro igeze kuri Mount Kigali. Ku mwanya wa gatatu turasanga impanuka yabaye tariki ya 11 z'ukwa kabiri 2025, nibwo bisi ya kampani ya International yahagurutse mu mujyi wa Kigali irimo abagenzi 53 bageze ahazi nko ku Kirenge mu murenge wa Rusiga mu karere ka Rulindo. Imodoka yarenze umuhanda maze baranguka muri metero 800 uvuye ku muhanda. Ibi byatumye abarenga 24 bose bahatikiriza ubuzima nk'uko polisi y'u Rwanda ibivuga. Iyi mpanuka ikirangiza kuba imodoka zirimo ambulance ndetse n'izindi modoka zitandukanye zatwaye abantu zibajyana mu bitaro bya Kigali. Ariko ntibyatinze, itangazo ryasohoye na polisi ryagaragaje yuko abarenga 24 bahitanwe n'iyi mpanuka ya kampani ya International. Ku mwanya wa kane turasanga impanuka yabaye tariki ya 23 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2022. Ni impanuka itazibagirana mu matwi ya benshi ndetse no mu maso ya benshi. Ni impanuka yabereye ku Kinamba mu mujyi wa Kigali, ubwo imodoka yahoye yacikaga feri maze ikagwa munsi y'ikiraro. Ibi byatumye itana benshi, ariko abababaje cyane n'abana 3 bava indimwe, harimo Sikubwayo Fluid ndetse na Shami Sikubwayo Olivier ndetse na Kubwabo Honore Racine. Aba n'abana bahitanwe n'iyi mpanuka kandi bava indimwe, ndetse n'abandi barenga 5 yahitanye abarenga 6 harimo na shoferi wari uyitwaye. Mu bivurwa bivugwa ko uyu mushoferi wari utwaye imodoka ngo yari yasinze nk'uko bitangazwa na Tandiboyi bari kumwe nawe wacitse amaguru. Ku mwanya wa gatanu turasanga impanuka yabaye tariki ya 13 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2020 mu muhanda uva Kigali werekeza Muhanga, ubwo ikamyo yari ipakiye ibiti ya Mitsubishi yagongaga kwasiteri yari itwaye abagenzi ndetse na Toyota. Iyi kwasiteri yajyaga mu mujyi wa Rusizi, byatumye abarenga 7 bapfa ndetse 10 barakomereka. Ku mwanya wa gatandatu turasanga impanuka ikomeye yabaye tariki ya 16 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2019.
ni impanuka yabereye mu karere ka Karongi ahazwi nko ku Kibuye, ubwo kwasiteri ya kampani Ugusenga yageraga ahazwi nko ku Kibuye yisanze yabarangutse ku musozi, maze abarenga 11 bahatikiriza ubuzima, ni mu gihe barenga 18 bakomeretse bikomeye. Mu bahamya duhabwa n'ababonye impanuka bavuga ko ari impanuka yatewe n'umuvuduko mwinshi umushoferi yari ariho, maze bituma ikwasiteri huruduka mu mpanga, bituma abarenga 11 bahasiga ubuzima, 18 bakomereka bikomeye. Ku mwanya wa 7 turasanga impanuka ikomeye yabereye mu karere ka Rulindo ikozwe na kampani Kigali Safari ivaga mu karere ka Musanze, yageze ahazwi nka Shorongi maze igongana na Toyota Hilux, byatumye ikwasiteri yisanga munsi y'umuhanda, maze abagenzi barenga 15 bose bahasiga ubuzima, ni mu gihe abandi bakomeretse bikomeye. Abaturage ndetse n'ababonye impanuka bavuga ko iyi mpanuka yatewe n'umuvuduko mwinshi umushoferi yari ariho kuva mu karere ka Musanze akamanuka yagera Shorongi akagongana na Toyota Hilux, maze bigatuma kwasiteri ayirenza umuhanda. Ibi byatumye abarenga 15 bose basiga ubuzima kuri uwo munsi. Ku mwanya wa 8 turasanga impanuka ikomeye yabaye tariki ya 22 z'ukwezi kwa 7 2014. Ni impanuka ikomeye yabaye mu gitondo ku isaha y'isa moya, ubwo kwasiteri yagonganaga na taxi mini bisi. Ibi byatumye abarenga 15 bahasiga ubuzima, 24 barakomereka, ndetse 6 bo bakomereka bikomeye, bahise bajyanwa na kajugujugu ku bitaro byahitiriwe Umwami Faisal ndetse no ku bitaro bya Kanombe bya gisirikare. Ni ibintu byatumye polisi y'u Rwanda ikora iperereza, maze itangaza ko iyi mpanuka yari yatewe na Sylvain Sabimana, umushoferi wa kwasiteri wari utwaye ikwasiteri avugira kuri telefoni. Twihanganishije imiryango ya buriya bayo muri izi mpanuka ndetse n'abandi bashegeshwe n'izi mpanuka. Aha tugeze nshaka nabwira abakunzi ba Sura TV 1 maze namwe mukambwira zimwe mu mpanuka ntavuza haruguru zabashegeshe ndetse namwe mukibuka kugeza na n'uyu munsi. Aha waruri hari ku ruganda rw'inkuru n'ibyegeranyo kuri Sura TV 1. Mugire impagarike n'ubugingo, amahoro n'amafaranga bijejete kuri mwese. Comment ku buryo wabonye iyi video ndetse no kubyo wumvishe muri video ni ingenzi. Kuba kanze subscribe, mbifurije umunsi mwiza. Mugire impagarike n'ubugingo, amahoro n'amafaranga bijejete kuri mwese. Ciao ciao, Imana ibarinde.